kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantoma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Wow, rafet na. On est fiers de toi. Déjà. fekk nañ fi ndaanaan yëpp artistes yëpp ñëw nañ toog tey si sa présence nga joxe encore une fois occasion aux artistes yi pour ñu exprimer wu loolu c'est très important public baa ngi ñëw ndànk-ndànk peut-être tàngaay bee tax te xam naa ne organisation bi mucc na ayib ndax bi ma la boolee ak Sakho Mboup mi nga xam ne mooy président association des artistes yéen ñaar bokk ngeen liggéey ba fédéré artistes yëpp ba toutes les artistes de Saly ont répondu présent pour cette cérémonie ñëw nañu nag déclarer ouverte cette première édition du festival mais di ñaan yàlla mu bañ a doon bu mujj bii mooy première dina def publicité mais dina def également promotion parce que presse baa ngi fi presse en ligne mi ngi fi dinañ ko seetaan dinañ ko déglu ci réseau yëpp donc ça veut dire que ne ñi ñëwul woon tey ils auront peut-être regretté lu tax ñëwuñu tey assister festivalu tey di wax artistes yi occasion yi ngeen am pour mën a wane seen bopp ndax yéen a ngi produire un peu partout mais Fadel Thiam li muy def nii daf leen jox occasion pour ngeen présenter des spectacles ci kanamu population bi nga xam ne ñoo dëkk yéen loolu c'est très important ñu leen di remercier d'avoir répondu présent di remercier l'organisateur mais aussi di remercier délégation bi ma accompagné nga xam ne préparé wuñu dara si suba ba léegi ñu ngi ci cérémonie sunu assemblée générale bu ñu doon def mais compte tenu que une minute balaa muy ñëw laa ne leen gars yi te ñoo dem ci festival bi mais ñoom ñëpp ñu topp ma ne dañ lay accompagner ma leen di remercier bu baax a baax di la xamal nag lii mooy beauté Sénégal à travers sa culture à travers ses diversités ñu ngi wan exemple adduna bi que ne dëkk teraanga dëgg mooy Sénégal soo fi ñëwee naataange nga fiy dund bandeex no stress loolu yàlla na continuer donc kontaan nañ ci ñëw présider cérémonie bi mais kontaan nañ ci déclarer ouverte le premier festival de Saly yàlla nañ ci jàmm def topp di remercier sama grand frère Cheikh na mi nga xam ne artiste la ak le président Mamadou Sissoko mi nga xam ne nii il n'a ménagé aucun effort parce que heure boo tourné rek yaa ngi koy gis pour la promotion des artistes de Saly yàlla na yàlla fay leen asalaamaaleykum Fatel Jamanal, Ananine, Apala
leen di nuyu organisé fii li nga xam ne culture bi nga xam ne dana dem fépp dana dem Europe dana dem ci monde bi dana dem fii ci biir Afrique Fadel Thiam nag lii daf ko yàgg liggéey nit nag li mu yàgg liggéey wallaay ko ci la jàpp yéen naa la loon ba ci tuuna ma ma jàppale ka nii rek ñu ko am leen seen rajo ba taal am na seen am ko leen sama nga jàpp ci mama ra ci bel may ala ba ci mo nay mama jàppale ka nii rek
gongo galare foyne billa mo jam gala ma lama ko ngana tay non e joddi do ko wete sali non ko doddangal ngal la horma ko festival ngal la horma ko poddo tawer ko yewti asara kulleli abasara naade e asosbe ko yo hanne mbadde ko yende eyi oɗo festival mana woni sababu mum ko ɓamtude ƴellidde pinal e neesu hanki ɗum waɗi e nder programme o leƴƴi kewɗi peeñi hen donc guila e basari en joolaji ɗi lebuji
ɗum ko pour ngam ganni men hanki mbasa majjude ko ɗum addani en wadde festival o wiyete ko festival folklore de découverte donc ɗo fuɗɗi noon ko hande woni première édition eɗen ɗamini mo wuuri wadde ko ɓuri ɗum so Allah jaaɓi e jokkodiral mairie o jokkimala men e mairie Saly o hamanaki ma yimɓe mbawa wadde programme ɓurɗo mawnude ɗo hen kono ɗum ko fuɗɗore tan kono Allah so Allah jaaɓi ma ɗum enen ɗamini dal ma festival o darju no fewi ma ande ɗo ande e sous région o ande kadi au niveau international mbeɗa yetta noon musidɗo Abou Samba Diop nelduɗomo ɗo an gam mbawa tawtorede gueɗe ɗe e so Allah jaaɓi ma en continue jokkodirde e programme uji goɗɗi ɗo yimɓe jogorimi wadde gaga festival o ne arta donc programme uji goɗɗi ma lombo hen kala gaga festival o arta so Allah jaaɓi mo wuuri festival o jiɗɗen ko waɗa hawray ouverture affaire touristique o séréen touristique mbere touriste en tubakoɓe kadi mbawa arde ganda kadi cosaan men aadaji men e ganni men hanki ko ɗum sababu manmi festival o ɗo henna e Saly par ce que Saly kadi sa ƴeewi ko station touristique kadi tubakoɓe so gari ene jiiɗi tawde ɗo pinal men enen noon pinal men ko pinal men ene yaaji par ce que leƴƴi men ɗiɗi keewi goto hen foof ene jogui pinal mum donc ɗum foof so rennama ene wayno ko ngaalu to banggue pinal donc ɗum addani men daranade oɗo festival so tawi Allah jaaɓi ma o wawa continde so oɗo paari tan déjà sami mbaɗi so oɗo festival paari so hande ɓaydo paari ma yimɓe ummeno festival ɗiɗaɓo o so Allah jaaɓi guila e joni mbete yimɓe mbawa dañde ngaalu mbawngu wallude en pour wadde festival ɓurɗo mawnude tigui rigui beele mbawi andude holto miijo ngo ummi e ummadem tan jekki mbiya min mbaɗa oɗo festival poɗɗoɗa ni en jii ko première édition certes mais yimɓe nottima oɗon beele mbawi andude tan holto miijo ngo ummi eyyi miijo ngo ko min liggotomi koye gonmi koye affaire culture et donc gonɗo e affaire culture noon ene foti kala saaha ƴewde kala gueɗe bawɗe wadde ha culture o wawa ñibde wasa majjude ganni ɗi e pinal ngal wasa majjude mi tawto mi yeehi e festival uji kewɗi mi waɗi ɗum e nder Sénégal nden noon ko taw mbiɗa woni fonctionnaire mbiɗa liggono laamu hande noon mi natti wonde fonctionnaire e jinmi wadde oɗo festival pour o wona festival ɗum so tawi sagom festival o ya waɗa ɗo so waɗi ɗo hitande omo wawi kadi yaade nokku goɗɗo ayde wiya ko festival découverte enen mbawi yaade fof mbiyen enen mbaɗa yaade découvrir pinal gongal toon ngal enen mbawi kadi yaade nokkuji goɗɗi mbawani wadde yiide piine gonɗe toon ɗe donc ɗum kadi ko festival donc ne wawi wonde festival kadi jiilotoɗo ɗum kadi ene ko miijo so tawi yimɓe jooɗoyima ma miijo ƴeewa no festival o wawa darorade janggo kono ko ɗum ko miijo mi yeehino kadi mi tawtorama kadi e festival uji kewɗi festival folklore mo garimi tawtorede ko États-Unis ko festival américain de folklore donc ɗum ko ɓooyi seeɗa taw ko mbiɗa woni suka seeɗa feewi kono noon ɗum marki kam donc mbeɗa andi dal to ɗin festival uji ko festival uji mawɗi par ce que kamɓe pinal ngal États-Unis no wayi yajji ni goto hen foof addata ko pinal mum guila e indien ji ɗi ha e chinois ji ɗi italien ji goto foof ne adda pinal mum enen eɗen jogui piine mbaɗe noon eɗen jogui ngaalu ɓolgu noon par ce que leƴƴi ɗi ne keewi to leññete hen foof ene jogui ko heerori ɗum waɗi sa yi hande basari en ɓe sa ƴeewi ko Kédougou ɓe goni kono ɓe tawtorama programme o e lebuji ɗi ɗo ene Dakar ene Yoff kañum en tawtorama jiiɗa kadi bareji goɗɗi gonɗi ɗi tawtorade hen soninkaɓe ɓe ɗum ala sarakulle ɓene kadi aɗa gari donc ɓe bare soninkara o ɓe gari donc ɗum foof dal ko fuɗɗorde kono Allah ma waɗa hen suturu so Allah jaaɓi ha yimɓe ɗum wawa mawnude kadi mairie o kadi wawa jaggude hen no fewi par ce que oɗo kam édition jettanmi ko ministére de la culture kañum kam jagganimi hen seeɗa e banque biyeteɗo BHS ɓen jagganimi hen ha mbawmi wadde oɗo programme KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa
naɗɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla naɗɗa koye butikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma